Hallo, is mis Anndra. Ha mé vi gwa trang tronach na gulchuig an dèiligeadh agus seoigh. Seo A-staigh a bhana, ha na présan an seo, cheannig sin at agus réin sin bic an aithreach gore, cúteoch ha dèiligeadh na héid na lepig agus sealim sin gud. Seo an lepi, bhal na gá, gan drain mi hín seo, ach, gwy arsteach chatarain. Chatarain bic, ha na sláitichen sin a bach, agus mar sin ha lepi slána. So opraach man dú, ha an pres seo car an cúcalach an drast. So dit ha mi dal dhéanamh, ha mi dal chuir hingéile ar na heo, gus an cuma nas trise. La hele haum, han am se rúpig na sead, agus ha mi an drill, an charger, so ha mi dal dhéach in líist. Ha mi críochachar an tal úr, so sin blí bach, an hele cearstcho scuppeltas an rein at is factory, a ha mi talich trí blior. Ha na presan dísel in is, ha da hinjan an da hiv, agus ha fatan is trísa in isise. So is na féin unjak, son an donna seo. So mi dal horst de panel seo gé agus amarach hitse gan fúopdrach agus hir sin unjak. Seo sealig bic I de bhanacham project a hair vi gam chumla dal agus gam chumla gam trang tron lockdown. Ha tór op an haast dhéanamh ach ha mi gop de big vig agus ha mi gmat tálichte leis mar a hain. So ha mi ket rust nisisi vi vig an siúil cholúas a ha ketichte agus sábhalte sin a dhéanamh. So mi doch sin de háirst video rút agus cheers an draste.